pa atsa lagau theng tho Pathen solo pina changhenlang amasan tuni kiti ni khu le Phatthei pha Pathenin ama thu le amala atsan nei khom thei dinga pha ki pa pi zalin amasata in pa Pathen su lo pina changhenlang chule tuni ni khu azong Pathen thu a san nei khom thei na dingowa pha le ki pa ap wa ade in zaum ta Reverend Father Thangchun chule in hichi chochan diocese apat sa pha ka mu zalin jong lam kai te chung ki pa thu ka hin sei ma sa in ting le hi wa jouse su do theina ding le ve do theina ding na pan hin la a ngai lu ta pasal Thangchun ama chung jong ngai lu na le ki pa na sang ta chung ka hin phong in ai tuni ni khu a Pathen thu le Pathen la chan nei khom ding a hu bungin thagau lama ngai nat na chal thagau lama nasata igam sumu ha sakna tamta itok laiwa Christian khat hina ping thak sa khat hina Jesu Christa Nungjui apoi modan le Christa Jesu dinga ihin naw sem tha jing su ha jing apoi mo hi je in Pathen thu hi eho ajong se ading apoi mo in ai yachin mi tam pin ho in kai thei lo na tam ta hi thagau lama tha dai na anei kha ding ti za om pen ta hi je in tuni a ho jouse hi lam kai hon gel kho in tu lai khan to dung zuin in kai thei ta hi song le ama na mun chi na mobile phone akuna ai lo wai le laptop akuna computer za chom ma media mang sa Pathen thu nga ya kitir khok theina pha hi ta je in tuni ho in kai thei lo hi song le hen ho in to ki gam la hi song le hen Pathen to kinaya yum jing diu hi lam kai ho in ngai poi mo pen hi jen tunin jong hi chi media mang sa Pathen thu hi sei dok na dinga pha an ki go na chung hin ke ma jong man mo ta hi jong le Pathen thu achan nei thei Pathen in ei go na chule lam kai ho jo sin jong ngai lu na e nei za den jong a ver ben pa Pathen le lam kai te chung ki pa thu kan sei nei ole tuni Pathen thu le la achan nei khom na di wa Pathen thu an lu ta dingin ki te ma savin tuni Pathen thu isim do diwa apoi mo masa pen chu 1 Timothy chapter 6 verses 12 sei khile na vela ga ngai them le ki pa min tin 2 Timothy zo in tin 2 Timothy chapter 3 verses 12 simin Pathen thu san nei khom di ki ti min ai 2 Timothy bungthum sang som chang ni chule koi hile Pathen ngai sa kijen ta Christa Jesu hinga lungo chan chun bol si na athu ding a hi chule koi hile Pathen ngai sa kijen ta Christa Jesu hinga lungo chan chun bol si na athu ding a hi Pathen thu ibon sa wa dingin anei pan atha ta in Phatthei ni bu pi taohen tuni Pathen thu ikibul phu na diu wa idei hen chu Christa Jesu Nungjui pha Christian ti hi tuni ikibul phu na diwin kain de henin Jesu Christian hi ping tha hi ta Jesu Christa Nungjui pha i hi zo lo chu Pathen lung na hi ai yachin Pathen in ei mawa ei kine pi chu tulai ade in zong Christian hi mai ma hi lo ding Christian khat hi na chunga apha pen le ahoi pen Pathen mi mai ma hi lo ding thagau mi hi apoi mo ta nei yachin tuni mi ping tha Christian chu Jesu Nungjui hi de hin Jesu Nungjui mi chu apha lo wa Nungjui lo wa Christa kine pi Nungjui pha hi de hi tuni apoi mo nei yachin Christian hi ping tha hi Christa adin Nungjui pha i hi theina diwa i ta bang i bo di ham ti tu ni hin eu cha sa ga be dem de im ka sa in i che ho jau se la hin tu ni ingai to khom dir ingai to tha diwa de im ka sa pen chu nangma hoi lai muna umin lang
hoi lai condition ipi condition jong le chun Christian hina pa hi condition ala option ne ya is amun le mol pu a Christian pha hi lo ding ai Christian pha ki ti su amun hoina jong le amun phat long na jong le haksan na jong le gen the na hen lang Christian za chan phong pi ko hen lang jin a chang se na mun jong le Christian pha ju sin Christian pha ai jeng ai jin tu ni a mi tam ta Christian ho jo su thagao mi tam ta kibol khom na mun a ting le thagao mi hi a ai ama chang se bo ma ting le non Christian ho jo si ko ma ting le a Christian hina sumil chele Jesu Christa Nungjui pha hina po do zo ta lo hi ta bang Christian chu igam wa da lo ai tu ne sai do no pen su koi hi ta jong le Jesu Christa ping ta hina than nei ta pen than na di ta nei ta Christian chu mun zo si a Jesu Christa lung thai na le Christian chon pha hi jing ding ai hi chu tu ne hin igam sung wa hon kai thei lo na atam ta zin nang le nang ikivet chin pha ngai nei ya chun howin kai thei lai Christian ma ma hi a toin howin kai thei lo lai pha hin Christian hi ta lo taw na zong mang ta lo chale Pathen hinga chan pha bu do jong ta hi ta lo na hi kha le tunin amun le mol pu Christian na hi dei chu Christian pha hi ngai ngai lo ai ye chen ye ho jouse hi a hi jing lai tu ni a igamin ipoi mo pen ta o Pathen hong na ha sam ta jong le Christian pha le phalo chu ni si a Pathen to iki gui jo na hi isu dat ching the na di wa chan wal hin khu a jong I Christian hin khu iki ngai to pha de wi apoi mo ei ye chen hi chi thu hi Paul and hema ma in Korin ho bung mi te ko ma 2 Corinthians chapter 13 verses 5 a ta san na na hi lo na mo ki khulun pha jo si a ta san cha te hin ko hi Christian pha ka hina em Jesu Christa Nungjui ka hina hi amma to kinai ji ka hina em ti ki vet tha jing ki khul jing apoi mo ilai ye chen tu ni a Christian pha Nungjui pha Christian ama tinga pha hi the na di wa tu ni hin nang ma in ipi na bola poi mo ti tu ni point tam lo sa iga be dim de in ka sai nei yesan azo jong ka sai ta in Jesu Christa Nungjui na hi ping tha lo jong jui the a hin a hin la hi ta bang jong se jui mi chen ping tha lo wa Jesu Christa Nungjui su Christian pha asu do the ngai lo ai ti su I het ma sa dim de in ka sai nei ping tha lo wa ho in kai the a hin ping tha lo wa thil pha bor the a hin ping tha lo pi azong wa chai na sa the a hin ping tha lo pi azong Bible jila chi the a hin ping tha lo pi azong so ma tam pi zong pi the a hin a hi wa ngin la hi ta bang bol ho zo se chu ba noi le se thila phal he jong le Pathen he a hi lo je in ama chu Pathen mit mu in Christian pha ai thei pun a chai na chan ge jong ama chu ding zo ki de lo bin ai ye chen tu ni a ama sa pena Christian pha le chan pha ni hi thei na ding in tu ni ama sa pena I ge kho pen diu su nangma Jesu Nungjui na hi na akonin I ta bang hin kho na ma na chule Pathen a dinga mi poi mo nai na hi na pa su na po do jong dem ti ga ki ge kho de in ka sai nei Bible ka sin do na a thasi ta kha ka sa no mo jong ka sa si pi ham ti a le John chapter 6 John bung gup sung khu ibe na hi a le pakai Jesu Christa in misanga virgin anaba va in ya chen mitam pin Jesu Christa nung asang mi ten azui nei ai hi chin nung azui na ho zo si hi I ta bang lam dor azui hi ti bang su mi hi ze ni he zo pu ni jong le a chai na lam pi a thu ki dang ta khan ki sei do chu John bung gup chang song gup le gup akon som gup le ku akon hi chi a pa chun a sei zui ho tam ta akinung levin ama to asi le awa le ta pu ve ati ai lung thim da om he zui nei Jesu Christa Nungjui tam ta hi wa Pathen jong ki pa de na ngai to lai wa som khat zo Christa Nungjui ho zo se Jesu azui pau da ha a amo hin
ama nak dalam si aji pau apa kai pau Jesu izakai bot hei pa Pathen ada ha je hi thil kidam ta sa hi lai Jesu pakai Jesu jong dum thim na te hi hi nungjui som na ne ti lo adang sing koi ma aji ta lo pha nen pakai Jesu nungjui te komin nang ho jong ama ho bang hin na si nom cái man đàn hạ một nó họ giống gì rồi ama họ bằng in nó chỉ nó thì Peter za nung duy thế cổ mà xuân bác cái Jesus Christa long thím nát ta thu độ anh này gain cái bao ta nung duy thế anh đòn một đào xuân bác cái nang man đàn hạ cái họ phải là cái gì tiêu hầm nang mà hin nào mình nang mà tung sốt cái pa nào mình nang mà isa cái bột thì nào mình thì cái heavy Yesu nang ma lo bo ke ba win ji din dang ka nei po ve ki Christa Jesu adinga nungjui som ni cha hin ana din pi su ki pa o ka sa le jing ai Yesu ka so pite ho tu ne nang ma zon masanga phata Pathen ho thei lai ho in kai thei lai silayan ho in kai pon tho nei chule Christa adinga nungjui phata na nei mai thei ai la tun na chang se na hi ai đầu tiên là thì ra cái khẩu khom là thì ông ta lộc phá này hin nang ma naman thả zinga nung duy hin không phát ta này ra cô na naman thả zing thì ai à là tu này hin cái khổ phá ít nó một đây giờ chun coi hi trong này Christa aping thà na cái gì ta này ya Jesu nung duy phá hồn va hi ta bằng Christa Jesu nung duy na cô na i ta bằng condition hi trong này cái lệ độ kỹ na ala Jesu ta ha achuma pet mang kỹ na va nung duy phá abol ngay lâu ấy Như tu nín muốn giấu xe hậu bùn thình te họ giấu xe tu ní ikivet thắt đi vào đời im sa nang mà Christa Jesu nung duy pha se duy pha ta Christi na hi na em hi cha ko na hi le na hi lo ngai to in tu nín Christa nung duy Jesu nung duy Christian pha i the na đi vào tu nín trong năm tại ga be đi vào point mà sa pen chu hi ti hin ka hin ko i na hi ama sa penin nung duy pha hin kho chu i pi ham Namoro na chun Christa Jesu ahina jouse anei jouse kipedo ama ko ma kipelu jing mizu nungjui pha ahi Pathen lo pina chang helang tunia Christa Jesu nungjui hi ama angsu samit kibol ngamlo ama angsu apumpi hina jouse pumpi kipedo ngamlo Jesu nungjui pha hangai lo ai Christa nungjui pha na hina ding nang ma in na nei jouse na pe do angai na lung thim jouse ama ko ma samit na ki bol angai na pha jouse za ama ko na pi angai dai aji pi am lupung som lali chang som ni nga ko som ni saki village Jesu Christa in ama nungjui ta ding mi chun ko hi le ei khia sanga anu apa au anau asopi yo jouse chu ke sanga dia thu pi zo hiu le Christa nungjui ding ta i bove ai na hiao jouse sang Jesu thu pi zo amma le amma sang jong Christa dei zo amma ali ki pe dok mi chu Jesu Christa nungjui pha ai thei nei Yesu ka so pite ho Christa nungjui pha hi na den Christa ang sunga kisak mit jing tho ha ta puma Jesu Christa ki pe lu hin khu hi thil bai chu hi lo ai banga Jesu Christa ngai lut na wangin hi ho jouse sa ha sa hi kin oi nang man lung sit pen pa pen nu ko ma na hin ho jouse na pha jouse na pi na pa mai sa lo ai ho na sa lo ai hi chi je chun nang ma na pe lu za le Jesu na ngai lut pen a de chun lung hai na chan na pe ai ai je bang chun Jesu Christa lung hai na nungjui na hi na dinga ama sa pen chu ama adinga na hi na jouse na pha jouse na pi lut je hasat na jouse tho ding jong le Christa adinga na ki pi lut na hin thei ding ti jouse na tho jong ding mi ten se na za chan jong le Jesu za la se na chan jong le i chu na tho jo wa Christa ding hin khona man pa chu Pathen ki pa na hi ai Jesu nungjui tu ni nunga gol ham hiu tin hồ bung lam kai ho hiu hitin iza kai member jouse hi jong leo hen tu ne Christa Jesu nungjui pha i na diwa ama adinga ikipe lukna
ama ading ikat do now panglova ama ading ikipal thing now panglovin Jesu Christa nungjui phata ta hi do thei lo ding hi ve Yesu ka so piteo Jesu adingin na hin kho zo se hi ama ading na pe a langkhala ma ka se din Christa adinga hing na ading hing talo Jesu adinga hing na hi ting le Jesu nungjui pha ngi thei ding ai Yachin Paul in Philippi chapter 1 na kitchen ta ase chu ke adinga thi hi chu lo na hin ala Christa adinga hin chu to man san na ding le to phat ga so na ding ai hoi pen zo ka san ding ham ka hoi pen zo ke man ka bol ding ham ka he po ati ai ya chen Christa Jesu adinga hin na zo se ka do a Christa ding ki pe do na hin na hin khu hin Pathen akipa sa in ya chen Christa Jesu adinga nungjui pha hin khu chu api do the ai ya chen tunin number 1 na Christa nungjui pha min ahin na jouse Jesu ading apin thil dang jouse sangin Jesu angai thu pi zo thil dang jouse sangin Jesu agelin ya cha ahin na jouse sang jom Jesu alo pi sa zo ai ye da bang hin khu nei pha jouse Jesu da pha mam khom sing ahin na jouse Jesu ading ka do mi te Jesu lung hai na le amma ading nungjui pha hin khu su anai hi ai ani na Christa Jesu nungjui pha ho chu ani lai ham Jesu Christa bu pakaya nei so pha chu Jesu Christa nungjui pha ani nei luk mu som le ku chang som la thuma chun so lo nei koi man pakai ni akop thei poi ipizai na mi ti le khat hot bol ni tin khat angai lu ti ai na ho sum le pakai so nei ko ti bo ve ti pakai Jesu Christa ama tai anasei ai nei tunia Jesu Christa tasan inei ni opasa Jesu Christa nungjui sei zui hi ta bin ala khala ma sei dingin por kam sei hile ama dinga so hi nei Christa so hi ta nei Christa so pain apakai pan lung hai na dinga ama ita bang hin ko mana apakai panu hai sang de ham tisu sopa khudin akiman ni ya je sopa hin bible tu je sopa hin ama in apu ni aleya puni na to jinga ya ale ani ni a akhe to ni le achuma lung hai lung ai je dunia so kiti zo se sun apu pa alung hai na dingin apupa ading ama so khat bo hin khu aman ding ai ya chen polin kichen ta se na rom bung khat sang khat a chun hitin na se ni Paul Jesu Christa so cha dinga ki ko ti in Polin Christa so a hi na zo na sa ta langin thupi sa in midang dinga ki ko hitalo sumna pai ading ki ko hilo chule banoi le se thil ading ki ko hilo Christa Jesu na tong ding le Christa Jesu so hiding le so na tong ding bo ki ko ahijeh in Porin ke ma hi Christa so kahi ke ma amma na tong ding bo kahi ya chin ke ma thil dang zo si hi aso ka pan ta lo ding ei sol pa ei hat dam pa so a ka pan na pa pakai ama lung hai na bo ka bol do ding hi yu chi ka kin pen hi pi hen Christa a dingin ama nasata in hin ko aphalit ei ipa umta khat chu ko chung chang thu hi ga se ki nai le ama in rom bung gate chang som thum lenga hoi ta event na hi ale ama in Christa so a hi na ko na ama in Christa to ki khen thei ta lo dinga pan ala dan ase na hi Christa ngai du na ko nin koi ham ei khen jo dinga thi na hin an ngol na hin ai la wale leisit thu nei na hin i ma in jong pakai to ka ki ngai lu na wa pakai ngai lu na ko nin separate ei khen jo pun ti ei khen thei ta lo ding ai tin polin hang san ta pakai angai lu na apakai pa ading a hin na apakai pa ading aman akipi na so a hi na akon apakai pa ding na ato na asai do ai tuni a Christian hin ko azong ngai to hite Jesu Christa sanga so tamta
nei mi tam pi da lo ai so hi nào i hau ve hoi ui hau ve dai pu tam ta nei hiu le tu ni a pakai lung haina bor do zo lo di i dai cái mà lệ khát cái sim độ in, cho nên message à cô na dùng cái ngày độ khát áo mình, cái gì chứ ipi ham, ya lên khát hi, hotel lên ta bol pa, ama hi juzo ahin, ya chân na juzo na mun ahin, customer la hong cho ding ho jouse hi, ajuman chu atam ham, alhom ham, di ahin. Dù cho không họ dâu xịt xù à độ à ngài yên chân ý chỉ hotel bol pa dù cho pa hin pa dâu xịt dù cho nó không họ dâu xịt hi à đồng gì aman tam te ham aman hom te ham tina đồng gì này riêng là aman hom te à thì là aman hom te cho xin pia à đồng sa gì aman tam te à thì là aman tam te chu à bol à xin pia gì à hi cha chân customer họ cho lùng hay sa gì này ai lại hít bằng chân khong mà ahijeh in Phatthei lại hoi ta dukan chân lên ta hung hisu độ ta thu pi mà họ dù ako là hin paisa mutam mà ông ta phát in misi a customer tam ta hung jing ahijeh chân ama in hichi thu asai ding aman hom ham aman tam ham ji a ông họ dâu sẽ to jing ding cho ama alel be se ta ji in aman ngai tu na khara nei in ni tin a giang tan cái màn hình sẽ cắp bol chừng là cái giò tạo lồng in thì chỉ xây đinh lệ đồng đinh ở hin thì khát bol in cái thì in ama in vắt ra khát ava in thì chỉ vắt ra chỉ kipi perot ở hin perot cho power hil tan thì chỉ power hil la athu pi pe na hil chu aman tam ham aman hom ham aman tam ham aman hom ham aman hom ham aman tam ham thì thu cheng hi a hil ta này thì cho a hil zo ba a thep pha na hin hichi kot bula chun kipi perot bacha chu akoi tan ai la hichi kot sung hong lut zo se ko ma chun kipi hin adong ta na hi aman hom ham aman tam ham tin adong in ti ram ho zo sen aman tam ati tewa le aman tam chu khat ho zo se in supply hot an pe ji win ya chan adon ji in hichi chu apu pa hotel bol pa ading chun kipi chu nasata in mancha phata le hoi ta in hung pang do ta in phayong apa chu ma ta in ai lại tia chân bendala kita bang kipi chu kikoya apupa ta khom jing ai chân ni khat hi Sunday ong ni tan Sunday ni ong hi pha nen apupan jong hi chi awacha kipi chu akipo in ho in lama zonin ho in kai ding achi ta ai la ho in kai wa ho in a hun pha da hin apa chu ma jem hin lai ding hin tin ya chân ho in gate kot pung a hin ama ni hi isol komin ni anga obin au mi ta ading bi ai ya chani chi adin jin lai wa hin ho in gate kon bula ko na hung lut zo hong mi khat hong lut na wa hilen mi hong lut zo si ko ma chun ki pi hin aman tam ham aman hom ham tin hong sai ta ai ya hong sai pa na apu pa hin ki pi cho abeng hin tip in tin ki pi chu asu tip in aje chu chlai mun hi bendal mun cha hi pul chlai mun hi jumun cha hi pul hi lai mun hi ho ina hi tin hi chi apu pa chun kipi cha beng thip ji nei ala kipi cha thip jin teng la cham khan zo wa chun ho in kai tanga get cha khat mi khat hong lut ki tengai la kipi cha hong peng ki ta in aman tam ham aman hom ham ti nong sei ta ki ta in chi ba chun apu pa cha ma hi chun ama in kipi cha beng thip kin chip he ni min chlai hi bendan mun cha hi pul ho in mun hi tin asai ta nei kita bang chut abol jom hin tan ai pha da chun apu hi alung hang tin tan lung na chim ta ma su tan tin ya chun kipi ko ma i bola nang ma in ta bang chun lai ho in mun hi lai mun sei pha hi pul chlai ju mun hi pul ta ka sei jing la in jong nangin la sei te ka thuna man lo hom tia apu pa hi lung hanga kipi sunga hin fu alagota nei kipi hi je bagotan vo agotan sukna agota nei ti pharin kipi aim sei nei pu
chilai mani ho in a hi ti jong ka henai ahin la ho in a hi wangin ei mau dukana zumuna hung lut ho jouse to chilai ho in muna hung lut ho mi hi akibang wi atin ai tunia ta san cha te ho jouse Jesu Christa so ama nungjui jong ki hi ai la zupung in mun jong le zupung nungjui jong ki hi ki chule mun dang danga hak yum na mun jong ba noi le se sum le pai mun tam na ding jong le Christa nungjui ka him ti jong ki gel do phal hi la chulai mun jong sa pang ki jeng the ting le zumun hi a jong le zumuna ki bo lut ki jeng chule ho bin mun hi ai le Pathen ho ki jeng ki ta bang lo ma chun pu tam ta nei so i kha ole i ti in jong Pathen ipakai pa lung haina na chi to do jong lo do ai tu ne apakai nei tai chu ama bo pakai ai nei diu ai ho jong se ama so bo i diu ai a je chi pi ham so ki ti hi hoi ta ama apu pa in anam de hita sil anam de ama ading bo hita midang adi hita lo chule so pan jong midang na ato the hita lo apu pa na bo ato de ta je in je chen tu ni a so ki ti hin budang anei ko thei lo dik ai tu chi hi bible jong lasata a Christa Jason ana sei na to honin tu ni a Jesu Christa ipakayu ipathino hi ta le tunin setan to ai man pu ai nei ko thei lo dik ai chule ba noi le se thil to jong e ho chi khom thei lo dik ai tu la igam din mun na sata in ha satan ha gaw la bai til kho ding jong ha tai chule Pathen thua ipo khom the na ding jong mun ha sa ta je in e o jo se ichang wa im na mun jo se wa Pathen le ka buthin sin na to taw na manga pakai a dinga pan ila phat wa hi ta to hanin tunin jong hi chi thu hi a tha ta gel khom ki diu iga mandi hi Pathen adu e ya chen Christa nungjui khat ka hi je in ama a ding ni pha ka hi na em ama a ding hin ke ma tu ni a Christa bu hi pakai ka nei hi nam ti hi ngai to diu jong de im ka sa ina hi ahajuh imawin kichen ta imu chu FCC sunga naho thagau thinga mohol kinam na hitawe Pathen sa hina dinga mohol kinam sa ita zeun ita saw ilhagawu apum pihi e mawa hitalo e hadam pa Jesu Christa hita pa na wachun ama ading chot dole ama ading leido hita zeun ama hita we ai ya chen tu nia ipu ipakai pau e cha do pa ama bo lung hai na dinga hin khoi manawa ama jing bo ijen du chu Pathen lung de ai ya chen e ho jo si Christa ading so iu le so chu mohol kinam de ai tan koi man e chu ta the ta lo hi so chung chang thu hin ga he chen the de dinga wa de in ko sa in masang lain sap kang ten mi bom te ho su in salin ana kai jivin ana ki cho jivin ya chen amo at in chung na tong dingin ana koi jivin ai jima bang chun Samuel Steele kiti pahin jong Samuel Steele kiti pahin jong negro mi bom ho su ni anayin it is so ni anei te ni chu la khat hi hong za mangen ichi azamang pa so pa min chu zek akitin amai azamang ta phanin apupa Samuel Steele mizo se koma pau ahila wa he ale ya chen amu zo se koma ahilin ya chen ama in announce khat abol tu so khat anei chu koi hi jong le ka so pa zek hi keima kunin azamangin ichi ka so pa mu ho ko hi jong le keima ko ma hung nung pui kit au ma le 10 pounds reward ipa man kapi ding ai tin thu so anei ichi a so mang pa chu idi ka mu thei ding ham ti in pusal khare na dong sir ia ti le na so mang chu muta jong le itin ka he thei ding ham itin ama chu
nang ma so hi ti hi ama so akon chun itabanga mu che na ro het che na ka nei thei ding ham tin thu do abol ai ti pa na chun Samuel still him hitin asayin ichi kasopa je ama chu asan lam fit guma sang hin chule ama chu kichi ta ke ma sopa hi ti chu na hetthem na diwa ama chu mel chi na achunga ichi akong bul no ya hin s ti a kizi na mu di ai iteng chule ama chu s ki ti chu Samuel still ti a kamin lo sa a ama chunga mel chi na ai lo wala sil kana mai in yachun ama chu ke ma su hi atin ai ji pharin mi te hot jouse jong hot hina an hot nei le ichi Samuel still su pa jay amutawit ji par chun ama chu avevin yachun apuna sai ma bang chun ichi mel chi na pa su aven vai ale es akilha pha den ama hi Samuel still so pa cha hi ti a hedo ta vin yechun apupa komen aso pa cha hin pui ro ta vin ai yechun dunia isei nong pe su Christa Jesu adinga hinna inai ni wa parsa a pakai pathenin alhagaw ai ho jouse jong sil ai na mai ta ai yechai man fc bung khara kitchen ta imu chu na ho hagaw thenga mohol kinam nai ta ve yechun na ho pathen ana hi ta ve pathen hagaw chen pi na hi ta ve yechun Christa Jesu Nungjui na hi ta ve ti a e ho ama ko na wa mang thei ta lo dinga he na mel chi na chu e ho akuna pathen hagawin mel chi na ai se mai ta nei yechun so khanin yechun mel chi na po ko ma timun dang khana iga chi chu ichi ipupa kipa na hi ta lo ai chana putam ta ka nei dinga chun pathen kipa na hi lo ai Jesu Christa kipa na chu ama jengbo pu anaya chana ama ding bo se hin kho mana in kho phat nei jouse Christa Jesu to atam thei pher atam thei chana phat man kho mi ipakai Jesu Christa kipa na hi nei yechun apu te kipa na yam chu hi nuni yechun so pi ure nau te ho jouse ichi a Samuel skilin ichi asopa amu kina ichi ama asopa hina amel chi banga Christa Jesu akun jong mel chi na nei ita jeun e ho Christa a hi be yesen Paulin azo ai sei ma bangovin kema Paul Christa Jesu so ama adena kiko kilhendo ka hi thilda ading kiko ka hi pu tasalam nalam pisi kidinga kiko ka hi ta pu ai wai le nungjui te hin kho ngaman ki ding ki ko ka hita pun ding le long le nun lui ngai tu a jadon sanon nom che na le ai la sum le pai ho na tam ta zia Christa nun suna pudang nei ki dinga Jesu Christa e ho e la do e poi ama lung hai na le ama tisana so hi je wa ama adinga sim le so do hita pa ravin inei jong se wa ipupa lung hai na a ama kin boarding atunin Jesu Christa e ho jong si e ko wa ei hat do ei si mai tai ti tuni hin atha ta Christa Nungjui pha ho in tuni thil dang zo se ngai poi mo to lo wa apu pa jing bo se angai poi mo hi ti tuni a atha ta ni nai ga ir no mu rei yesu so pite ho Christa Nungjui pha Christine hin ko a in sei na hin nang ma zo Christa so na hin na Nungjui na hin na a thil dang zo se Christa sa lo pi zo na gel kha si tu lai chun kham dong tam ta ei pui mang thei tam ta am ta chule kham dong ho kyu se hi pui minu mi pa tam ta zo hi ta dai phone ami zo sia boi gama ting le pathen le ka bu thing sima pa kai lung hai na pa kai do ki ho to na sangin thil dang tam pi a pu ane ya ei pui mang tam ta da lo ei yo zo se la hin tu phar ki ti hi nasata a chit thei pha angai nei achu ti lo sun hagaw lam ai ho lim pleasing thading I pastor ho zong chule evangelist ho zong chule program nin ta ta zong gon pha a hi lo je in pha zo se a nang ma hung boi pi ding ki kha bi ai
Ichi ahi lain tunin Christian pha so atsanga adin jong Christian pha ai zingi. Ichi adi hin nang ma tunin so pha na hina em Christian na hina ko na ping tha nang ma na chang se na dinga jong a pha na hi em ti tuni ikai tu de angai ai. Joseph ngai tu in. Potiphar so aga panachun. Ichi lai achun ama ta san chan khom pi I ma sa umpui koi ma sa umpui. Hawin kai na ding jong anei pun. Chana ta khom pi na ding jong mi anei pun. Ai wangan ama Christa Jesu apathin Hebrew mi hina kona hingjing pathin Abraham pathin Isaac pathin Jacob pathin apu apa pathin ahijeh ane ahijein ama munjau se hoilai mana ama achang se umjong le akitir kho pi de umhijong le ama Christa Nungjui pha ahijeh ai tunin jong tulai pha hin koi ma to khoma pathen thu sei khoma sa khoma kisuk lim thei pha hi ta hi jong le Christa adinga nasata pin thak min nei hi le Christa su na hi na mohol kinam khom na hi zein nangma iti in jong napakai pa daha su danga nakapan ngai lo bi hi yachun Christa Jesu hi na thak ki chen ta nei su pha Nungjui phan iti in apu de na ina to ngai bon apu kilap sarin pudang anei ngai puiti dunia Christian ka chan khom pi ho chele ta san cha te ho mun jau se ho bung theng te ho jau se dunin ki khol hiu le ki ngai to dia ba he de ba de in ko sai nei ya chan dunia a chai na lama jong ngui dan tin a point thum na a Christa Jesu se jui pha Christian I na ba hi ho athum na chu itabang mi ho jouse chu apakai din ahin ko zo seu thi jalin aphal ngam ai tunia Jesu Nungjui hi a ai bang anok na lai si se Jesu Nungjui aha namuna Jesu phatsan itabang Nungjui hi tawang hi ngai to je ngai dei Bible Peter Christa Jesu thil kidang tam pia bo lain chule ama in nakidang dang lopita ta abo lain Nungjui pha hidingin hangsan ta in pital akiseh pa nang to thi tha ding jong lang pakai ka thi ding ai nang ma seilat lo ding ka hi ti a hangsan ta pitalin pan analai jong le Christa Jesu vo hu ina oma zemina oma madina oma thanei lo banga apakai pa azui pa ang ni khuwa Peter Jesu Christa ading insan ading taen ihe saw ahi Peter Jesu ading dingam talawahi Jesu Nungjui na hi atilai ama na singsu ka hepui oi ham thumvei Jesu Christa aphat santa ai tunin ka su pite ho jouse Christa Jesu hina thak Nungjui tha hoi ta nei homi Nungjui pha min itin jong apakai pa adingin ahin khu phalngam lo ngai lo ai ga he diwa 1999 kum January 23 ni a Orisha a Dr. Gramstein la in committee ho chu I have ai amo zo se thusim zo hello koi ba yum lo hi zong na tunin ama hon Christa Jesu nung azui na ba ahin kho zo se thi chan ge pakai adin Nungjui pan ahi naw hi zil thei ma male tulai Christian hin ko azong ve tam ta ma hi ze in atha ta igel do diu de um ka sai ai tunin Christian mitam ta Jesu Christa Nungjui anok lai juya hak sak ting le Jesu Christa zui mam talo mitam ta online tunin ve ichi ta san masa hole pakai gam adang na kipido ho jo se ichi igam wa jong thil so ho jo se hin e ho zo se adinga jil thele nasata e chom mama til ai je in e ho zo se hi ai ve Christa dum hai sa ho zo masa jong itapang ho jo sin ta san cha te ho jo si jong tam ta ana mo ve tulai Christa Jesu Nungjui Christian mi hangsan iti ho jo se hi tuni a Christa Jesu adinga ahinna phalngam ho ahinna change haksa gen theina tho izan ho ahi nei
le kha ka sim do na chun mi hang san ki ti ho hi mi that ngam mi that jeng ki ti hoi mi hang san hi pun ama ata san thi pi ngam a Christian hin khu ata san thi pi ngam mi ho chu mi hang san ai tin le kha ji pa na ji ai tunin ga ngai to lem de im ka sa in ya chen nak ma jang tu ne Christa je sun Nungjui pha ya Pathen ai ko na chu tu ne ai hin khu se hi hai pun thi chan ge adin Christa adinga in a jouse ikipe ngam naw ama adinga hin ngam naw chu chele ama adi thi ngam naw chu Pathen ki pa na ai ye chu Christa Nungjui phata ai ye chu Jesu Christa ko hi jong le kanung ai zui no ma chun ama le ma ki ngai tom hen lam chele hi ja sai su la sa ka ngai to le chun ko hi jong le a hin na hum bit no ma chun a cham de ai ai là coi giống lệ cái mà ra là hình là giống sự xa là chừng ama amu được ai hình na chẳng được ai tu này Christian hình khổ hi ta salam ngày ra là giống sự thà kêu sẽ hiểu vợ thì kêu sẽ hiểu vợ tu này Christa ading là giống hình na phăng ama ai ading hung thi pa Jesus Christa ading idin ra hình na ai họ giống sự giống pan ila tiêu lệ ipakai pa lung thay na mà Nungjui pha hình hi về giờ chúng tôi nang lệ kỳ tu là tôi Christian din muốn ahin khang dong te ho bung chan ho bung mi thing te ho jouse Christa Nungjui na hina ahin nang Christa ading heso na izan tho tam Christa ading nang ma in ipi na cham ta em Jesu Christa min lo pi na dingin nang ma na ta sa hian lam iza ka ipi zong le Christa min lo pi na ding le Nungjui pha hi na dingin nang man Jesu adingin ita banga hin kho na manga na ding ta em nga ngai do ding de im ka sa na hi achai na lam jong hi ta jen tu ni za chen zlai man en Christa adinga hinga amin lo pi na dinga Christa Nungjui pha ma hi mini tu sim seng ka tin pha na in ka tin dunia mun jo se jong khat ani jong kana sei si ta in Christian Nungjui pha Christian hin kho hin Christa ading hing hi ta to hona chana ama min lo pin ading thil jo sia Christian pha mi chu apu pa ading ading hi ta je in abor jo sia apu ading hi yo to honin tu ni football pe amin thang to parsa kum tam ta ana hi ta in Israel mona Brazil player Mizo sen jo ihe no kaka ihe bit ai ama Christian di ta hin bol pe thi ma hin ya chan ama in uniform ma ki na noya ama song holim I belong to Jesus tin anaji ji ai ya chan aman gola khuma ki pa na nei tin a song hot sung pa sa hot do you see I belong to Jesus ti pa sa mizo se abe sa ji ai mizo sein amu a het so akipa pipe na khuna pe khom pipe chi hi pa player pa hi Pathen mi a hi Pathen a hi chule ama Christian di ta hi ti su mizo sin a heaven ai ama jong si su ama in akama sei to hi jong le hi chi chun mizo sin Christian a hi cha heaven ai to lai player min thang tam ta te ho nunga ki su boy tam pi mun chule ja chum chuma jule sa kham theina au min ai wangin ichi pakai mi pa ichi pa Brazil player pa wang Christa adinga Nungjui phata hina Jesu Christa adinga hinga hina pa hi ama in aphong do in i tin jong Christa mai zum na dingin ama in na atong lo ai min junop sanom na te achilai ama asipun keima Christa ngar kata sa hinda jose Christa a hi Christa chodo kai ta jin Christa Nungjui ka hi in ama dailo ama dong na ima ka bolo ding hitin ama na sa ten Jesu nung azin hin khu ama ngai ya chen aman ani na sei na chen kata sahi ke ading lo Christa Jesu ading hi tin amai isi footballer kakasen ana sei Christa Jesu ading kata sai kasuksin lo din hi ya chen ama tisana cho do kahin ama ading mo nga Christian e hat do hi zin i tinama jong le Pathen do na le Pathen dei lo lam ten kata sa kasuk sina ke man kan si polo din he ti in
aman Christa Jesu adinga nungjui pha hina aphung la na in ataksa su pona dingin Thadou Kuki milim kisi pona in ataksa aphallo e tunin khandong te ho jouse itaksa Christa ahiti ina sumir zevin itaksa inok nom na jouse zikna in all thepin na ziobe poi jong le Christa Jesu a kise ta hina phale hin thana ne honwa taksa simpa pathin zain ama lunglam le ama ki pa na ding ngai to in asimpa donan ataksa sumang ngai lo e yesun tuni Christa Jesu ne ma footballer player Brazil player kagahi Christa Jesu ane je in ataksa asupse lo bangin tuni khangdong tam ta in zong itep now it's now pakai akon ap hi ti hen pakai min merse na dingin itaksa isupse lo bilhi tuni a Christa adinga nungjui pha ihinaw suklat na hindi su ga se lo nom kilin sista kilhan ma khat gold medalist 1924 la Paris Olympic muna gold medalist anala itsi Eric's leader kitipahin aman jong itsi marathon race kilhaite na lopi tak mai Olympic ahin alhay itsi alhay niku ahi Sunday amitain Sunday niku ahi phaen aman tuni Sunday ahin Pathen niku ahin ema Christian kahin Jesu Christa ating kapha jouse ka nation Sunday hi kasukse lo din ahi tin ama in hiji Olympic alhay na ding niku Sunday ahi zein aman resign ang kibolin Pathen ni ahijin kapathin ho ni kaniko hin keima ta salam medal la na ding ahin jong alhay long ding ahin diin ama izia hayna ni ko chun cancer aborta in ama alhay talo ai chala agami ho jau se chun asai tawin ia til na haylo ham hain tin agami te ho jau se ama chun haidengin message ahin pevin ya chun akim khat loi na sei sevin akil hagaw misa e mi ho jo se Christian ya chun hai chi no ba ya lama hai lo ham hain tin mitampi voice ogin ahe ai bangin Pathen mi pa Eric's leader hin keima tuni a kal hai hi ka gam lo pin ding hai ka hipun tuni a keima kal hai ka min than na ding hai ka hipun tuni hin sum na pa ya ding hai ka hipun Jadi keima min lo pina din hai ka hipon keima kalai ka Pathen lo pina din hai ka hi tin mi pizau se masangin apung doin ama itsi Sunday ni ko chun wa len pila din hisong le ama alhai talo ai ai la bang phatum tain itsi achana ma la tapun ai la azing aki Tuesday ni ama kilai te na mun khatna hay na dingin alhay ding pa ke kana jin ama thaleng dingin ama hay dingin ago na vin ya chun ama tu se ni akal hay na hile icha chun champion ai lai tunin ngai to hide ka su pe ho jose Christa Jesu nungjui pha hiding Pathen e kine pina ta hona tunin mun jau sia pha jau sia ina to na ithil bona in khumandan jau se jongin ke ma hi mi te mit mu keu se hilova Pathen mit mu le e ma hin khumandan jong mi te Pathen sa Christa nungjui ai iu hi e he do hinam chale e mau zala mi te Pathen awa so hinam chale Pathen pa sa Pathen kinep na Pathen lung hai na Christa nungjui pha i na vem ti tunin nang le ke jo ika khol jat ding jong de ingo sai nai ye chun tunia Jesu nungjui di ta chu pha zo sein pakai adingin hin khu aphalin pha zo se ading na hin khu pakai adingin akat do inai ye chun tunia thu piwa isin do Bible chan chule ko hile Pathen ngai sa ki jen ta Christa Jesu hinga lung chan chun bor sit na athu ding ai Yesun dunia kaso pite ho Christa Jesu nungjui phata mi hina dingin dunia
point in se ho jouse Jesu Christa nungjui phata mi chu ta salama kipa na le no nai sangin thagaw lama ahu to pa le alung si pa apan sa pa lung hai na in achon zo in ya chun thoken theina haksa na tam pin po ding zong le asol pa apu to pa Christa adingin tho ha ta in Christa adingin akipinu zi he ya chun dunia Christa adinga tho na tam ta tho ding zong le tho a tho tun tuna ipakai pa se se lawa phun se lawa alawan no lawa Pathen e so na le pakai e gon pin na mun jouse alu hai ta ding le pakai gam ke le ber ding na to na dinga Pathen e so pa Jesu Christa adinga ina jouse mang tha ding jong le tho a phun lawa Christa nungjui adinga ama adinga kipedo hiule yitabang misu Christa Jesu adinga nungjui pha kipaung ta Pathen pa chami hiding hiu ani chanain Christa nungjui pha tambi hon it lain jong pakai nisu anai mai roi apakai anun khai da dingin apakai pasum khai ding ko in pakai ading bo sa hin ko pivit Ada ko tam nam chun. Conclusion. Jesu kasu pite ho ipakai Jesu Christa min si na dinga nungjui hidinga Pathen e phal hi pon Christa Jesu min lopi suklat dingjo le atsa hina hi phata le hoita a kalsun pi jo dingin Pathenin anungjui phata hi dingin ekinet pi hi ti hi ta san cha te ho jo se in he jing sa ho jong le hi ho jo se hin pat ila tha divin ikidoi sa on e yesum tuni a Christian Jesu nungjui phata hi diu Pathen ekine pina akuna hi ho zo se chu koi koi ho itabang din mun ding ho ham ti in sei jing naw to kilona tuni a zonalam hina to kilonin nungjui pha ko hi jong le Christa Jesu nungjui pha chu Christa adingin tho tun tun hi jong le tam pe pi tho ding hi jong le phun lowa Christa min lo pina ding le Christa adinga hi po le tin ama adinga kipedo mi chu Christa nungjui pha ai thei ai vanoi le sina boina tam pi hen lang haksat na jong le Christa nungjui pha hi ga Pathen e deina hin yo zo sin kisu boilowa Christa phatna le hoina zo a ding le za sa na tam pi tho ding jong le Christa adinga hin humang din Pathen e de e ti akhat na ni sei do no movin anina Christa Jesu nungjui pha mi chu Christa Jesu tai lowa pakai dang him nei lo ama ding bo se a hing pakai Jesu Christa bo adinga a hin kho phal iti ho bo chu so pha chu Christa ki pa na nungjui pha a hi nei athum chan na in Christa Jesu nungjui pha mi chu apakai adin a hin na pum pi thi san ge hi ding jong le ama a phalit ai Christa adinga thingam lo koima ob lo ai ta san ma sa ho zo se jong Christa Jesu nungjui na hin kho phata le Christa kona hin na pha ai muwa thagau thinga kon ham san na ai nei pha on Christa sei se tu pital ngei le hobung phut do tu hong pangin Christa Jesu adinga na sama ma le amin lo pi phong do pa ahong pang ta ai tunin jong nang le ki chunga ipakai Jesu Christan e kinep na chu ama min sumin se ding hilo Jesu Christa adinga ahina zo se jong phal ding ama adinga thok tun tun ding Christa Jesu adinga thisan phal ngam hi jong le pan la dinga thingam hil dinga Jesu e de e Hebrai bung som na ni sang ku machun Islam chi ivena hi ale nang ho thisan phal ngamin thisan so levin Christa Jesu ading napang hilai ve 18 tuni a Pathen ngai do je thisan pot ding hi jong le ta sai setting hi jong le thagau lama
hinding pa so pathin ei dei na ai je in ta sa hi I ma cha hi boy thagao hinding pa hi ei mau ading thu pi ai je in Christa je son jong leise na I khol jin sung wa ama nungjui hi naw sunga ama nungjui phata ta ama kilep san ding hilo Christa adinga thingama Christa adinga gen thei tho nga Christa adinga til jouse sanga jesu gel thu pi zo a hin khomang dinga jesu tuni a anungjui phadingin eide hi ti hi hechenin mun jouse mata san jate ho adein tulai phat hi tam pia kitil kho theina hoin kai khom theina ti a talo mun ai je in tuni an nang le ke hi eiman eima akisuh ha na Christian hin khoi ikivet chena tunin Christa ading nungjui pha ka hina em ti kingai to in I lo na mon akona tuni I point ki to lo hin khoi na man kha zong le jesu ading in tunin pan la tha hitin in kho sim tha hitin jesu lam vetha ki hitin jesun e ading athu na te ho gelin nang man Christa ading na tho zo lo na te ho zo se om kha le tunin Christa jesu lam ven ngai dam thum komin ama ading pan la tha ki dinga din do tha ki ding ki ti min ai tuni a Christa nungjui pha Christian ti a tuni ikimin vonaw le isa ko na point isei do na wa chomcha isei do na pathenin angai ho jouse chunga Phatthei bo hen lang chele manam hin ko a jesu Christa ading nungjui phata ta khatsi so thei chi ding le ama ki ne pi khatsi hi thei dingin pathenin athu ibon sa adingin Phatthei nei bo pi taohen amen